Bonsoir zanmim yo, m salye nou nan bon di la vi ya. Men, m konnen nou se moun ki reme bon ti bagay ti moun, koman liye ti moun. Pa gen problem, nou met ekri mwen, e pi pa gen problem, map fe koman nan, kote nou bezwen nan. Nou menm se nan sant bel nan do an nou lokalize nou. Pa gen problem, mwen fe koman nan, e pi nan pouve sou avel. Mwen ti moun, konnen moun ki me baye bouj gounou e, men yo ti moun. Sa nou e la pou 10,000 peso ti moun. Koman niye la, ou gen 10 bon ti bagay nan moun la, sou kal travay matin, apre midi. Ou ka met sa nan valizou, ou ka met li nan kasize lo, ap soti sou pa men manje ou bay yo. Ou gen do a di sovle. Pa e problem ti moun, ap manje ansam ti moun, vin manje avem nan. Nou met manje moun ba nou doa, nou chak met bon mwen 2, 4, 6, mwen gen 10 la. Mbezen 10 bon zanmi pou manje avem la. Zanmi mwen manje avem nan. Men yo, produit haïtien ti moun. Produit haïtien zanmi mwen men yo. Wan? Sa rele Tres Royal, se nol sa. Wan ti moun? Pa gen problem, nepot moun ki bezon koman nan met kontakte, me pi na fel ven ni. Sa li bon pou le wap fete aniverser, le wap fete aniverser pitit ou madam moun. Anwen? Kek lot aktivite anko. Pa gen problem nan pa avanse, me zanmi. Zanmi myo, se yon plezi pou mte prezante nou ti video sa. Ebyen pa gen problem, map tan repons nou, pou m kapab plase koman nou. Se konsa li plase koman nan bonnet, me zanmi, pou m kapab fel bien pou nou. Mersi ak tout zanmi myo ki tap gade. Ti video sa. Map tan nou. Bon bagay, bagay bouj go ti moun, bagen problem. Nap machi.